Mais très cher. Les Mahorais, les Moëliens, les Anjouanais, les Ngas Djanois et les Ngas Djanoises. Fundi, yeka mdongo santo kangena zinru hozungoni, iba yabo mndu yafanya hata yazitowe ili mndu yakamilishe izo mrikao hazanisa. Anna man usiba bisahri au hasadin wastaqarra fi jismihi haina mndu yasa ukana ngena mba hindu lozungoni reka masahi reka husuda reka lagini haina ndo wanzo ufanye kabati zuko uki reka za dahoni reka za mjini reka za maisha ngawe namba hindu boko itsoku kanzi huzungo. D'accord. Yabo Faransa ohamba? Tijiwa Faransa ba puasi. Puasi. Okay, puasi. Yeza saya ilire wendo. Mcho santa manga puasi. Iza ho wana tudanzana wafanyile bandongo zimenye. Iza he nyumba tudanzana tahemba nyumba ni kwa nroaji jacket. Mjomba danzani mfanyile mashughuli jacket. Tamba mba proje ya wenda Komori tirendeje zimenye. Tamba proje ya wenda na wahemba nyumba jacket. Tamba proje tani samba duka denja shock. Ikau sante weuka kawe namba ndozugo. Bofu ya wara nikeze suo. تقرأ والسماء ذات البروج 33 fois والسماء والطارق 33 fois وآية الكرسي 7 fois بس وسمنا قل هو الله أحد مرة موجة وسمنا قل أعوذ برب الفلق مرة موجة وسمنا قل أعوذ برب الناس مرة موجة. Vous y arrivez magia. Et magia on ganzo yano 7 jours ou yele 7 jours. Le premier jour le 7e jour. Ngoti yomba yuria mbao sidr. Zadunga bala kuchuta mahi. D'accord. Yabo ham hutaswar dukana premier jour ne 7e jour, ça veut dire nga durumi azin ezanazin. Haina mbendundo zungoni yao. Yo hamba bye bye. Au revoir na ronane. Ndi jusqu'à 100 au revoir. Jusqu'à 100 au revoir. Nojini amure ya kanti kumdani huni tungoni menyilaleza. Au revoir jusqu'à 100 fini. Wouf amto shangazi wa masiku ne wana tabirini wamba au revoir sans revoir. Le mauvais oeil, c'est fini là quand tu lis ça. Si tu as quelque chose mauvais dans votre corps, c'est fini là. Poissy, gris-gris, sorcellerie, mauvais oeil, c'est djirini. Au revoir sans revoir. Au pays. Even leo ekantuji sante ngamdo juwa ndumili dalao ili hauji hifadhiz jweni hundra hau wanazunu kwamba deka husante wewe yawa ekantuji sante yabo basi mtifani. D'accord. Fundi ala salilu eske ngamdo juwani fanya mini mrum shahangu hau yene mrum hahe hau dinwana hahe na mine mrum na kubati problem amdo juwani fanyile mwana kubati problem. D'accord. Sha fundi tifanya tabihith na ziparis atiparshokane mani ya msinavu ngawe menji erumi nda yabi swafi ngawe atahaniwa ngawe hafa ngawe afumbama ngawe avubama yanuka yafa reka yafu omuhimu mani ya msinavu suwa nde pudru ya msinavu holiyo ngabanduka ukatwelewe shikomor dukana waduya juwe mende msinavu yapo shifaransa nga juhamba yohamba juju bière juju bière Juju bière. Ishingazija yohamba mani ya mkunazi. D'accord. Yeleo ekari yele gadudu bangu maji hauri rialawe. Uti bangu we maji ya sidri yala ya undozu. Utirenga serviette wangu. Yela ranziza nkudi za utowe. Yangu anzo usinge sabuni. Yela utowe sabuni yao. Nge urenge maji ya sidri ujiholele yezi ngopia. Membo unifuwa kamatita ujiholele yezi ngopia ukeshuika ya ndozu ngonipi. Utijikolele bojubasi gawe na place za hula hambwani na hula emaji ya ukanja komea tumukinisha kabale masahiri ya bwanda ya harimaze viraji za Rwanda mbuna kesuruka bofu emaji ya njozungu ni pia uzingira ubanguliyo mahala pia ukesuruka bofu emaji ya njia ndoto ya misuruka ya komea ze place pia. D'accord. Yeleo kama na mshegana za regleza hahe ngujojuo fanya le dala ulinu hauka nujua yalifanya D'accord. Ala muhimu dokana wa holiho abale rumye 7 jours yabo ekanjelo wanai yabo haina usiku rodoka yelange obligatoire redo soma revuzianga rangara yela no simpaka udosoma haina usiku c'est pas lire chaque jour goto soma kadonzima usiku la wanisa wele dala urente bouteille ya majila bute ya majile wasoma utorenga mwana mpavi umelange na maji mengi vale uhowe siku ya vili umelange mwana mpavi na maji mengine mengi uhowe siku ya raru umelange na maji mengine mengi vale uhowe siku ya raru dekele maji yaleke ya komo
abo utorenga bute indwaji usome dua tena ukontingeza ntsiku zabakizile sheke maji yalalo bute ikaja isa bas simpaka usome tena. D'accord, hamuta swari ngambo jorenga nyungu hao bakuli msomesa nzima mvuzie mndege mtalamaze bute hamuta swari eske ngarujua leo ekaya la rasoma ya larmaze bute inga hisao rirenge majiru sharmaze bute zila ilirenge zertimize juru hao karna uju utsirenge maji marwaji utarme bute ila yasome bufu atanga wasala muhimu hao kana yamani anu arambi ya juju jipelaba juju ndo yohamba juju bière donzani amonama yunuka eske banu kariele premier journée septembre jour kanonu ka voucher sur voucher zahimru mujonuka na ize yile no mwilinga ujonuka na mrati joshanga ya habeze hende hata krem na mafura ya henzi ukenele voucher jemailo atenswa bili ujuge uyele ekango yelo botasi ngo hanso yezinduzo hozungone maji ya humendro suwa ufanye bomasiwe kangondo walale ukenele voucher jemailo. D'accord, ala muhimu tena bakayao ekam ngonzoende Burundi armaze frontières za Mexique ta Allemagne na umno afanya dala ulila ngiyo haku mrienda wakati haku what's the problem unimruma huwa halal bofu ne le voucher lila tant pis pour le toit c'est pas moi tant pis pour le toit tant pis pour le toit. D'accord, shabange bidu yemrumme hawe mrumshe wake yakaye Conticien bofu yabo fasira abo hinda shele karozi siwa yake yajue kazi donga zija hau Conticien au Conticien ou bien provéant hau proveir utifanya nzima uranti nzima mrati yele hakakana au huno kujaenda kena ukire. D'accord, salam alaikum. Wanji hanyu kawo nyure dunga nyuji banaze video za hatusha hatabuthi bakawo rere wazo sumanjira kanyu kana unji hanyu ngamre dunga ona abor hakamsi abone hari mwesheni hatu esheni hanu esheni hatu sinani wakawo dijari mambia ni hekawo mdufa hatamu abone yoti nziro juste moja clique na buto ujao mwana ujao hili mwana wanu waktive notification yabo dai abo sahabone kuno parorate na salam za jama pia salam wa ilika tidu hazi hopartaji deka kedrifa iwewe gedrifa imana nuhu ili ilitoweze mbilukao dorlonezo mozongoni. Yatima tulia